foto ayo foto. B1 sini sini sini. Desya, salam foto sama ibu guru. Enak. Sini pegang sana foto dulu. Tangannya. Kata dokter pegang tangan. Masih kelas, foto di mural. Boleh bikin air? Oke, awas aja lah, kenapa? Jaluan air, ada bauan deh. Tak kenal, boleh. Mana tahu? Lihat jalannya Kak. Oh ya. Terakhir.